singakanani ngobekezela noma izitha zami singakanani ngobekezela Sanibonani ugogo Mseleku lo okhulumayo. Abalandeli bagogo Mseleku bayamazi ugogo Mseleku ukuthi phela maye suke seqhamuka nje uyazi ukuthi ugogo Mseleku kukhona lento eza nayo. Hayi ngempela futhi suke ikhona ngoba angithandi ukuthi abantu babe nezitha, angithandi ukuthi abantu bagule, angithandi ukuthi abantu bacindezeleke izinto ezithize ezilokhu zihamba zibahaqa bese ziyabacindezela. Sikhona thina sithi abantu siyabasiza kodwa singakwazi ukubasiza noma sibatshele sibabonise ukuze sibakhumbuze ngendlela ekufanele bakhumbule ngayo ngoba enye into ungayifisa kodwa mangekho umuntu olokane ekukhumbuza ukuthi hayibo konje bekuthe kuzokwenzeka ukuthi wena ucabanga ukuthi mhlasimbe loko umuntu ma ekukhumbuza mhlasimbe ingoba mhlambe naku ufuna ukuthi uzodinga ukuthi wena uze kuyena akunjalo. Mina ngisuke ngikukhumbuza ukuthi wena qina uzazi ukuthi umuntu oqinile ukuze kwenzele ukuthi noma ngathi wafika ziphi izimo kuwena kodwa uqinile. Izimo zokuphila emhlabeni ziningi izinto ezingakwenza ugcika usuzibona na ukuthi hayi ayikho lento yami ngiwiki kumele ngiqine. Uyabona ke la kagogo Mseleku kukhona ukuqina kwehlukahlukene ukuqina. Ukhona ukuqina kwesibhamu, ngiyakuqinisa ngesibhamu. Uqine ngempela. Kodwa ke mhlasimbe kungenzeka kube wena awunawo amandla ukuthi uqinele isibhamu ngoba kona akufani naloku uqina lokhu kokuthi uqine nje kungeve kokuqinela isibhamu. Okwenza ngize ngenza ukuthi mina kube khona ukuqinela isibhamu bese kuba khona ukuqina nje ingoba lapha ekuqineleni isibhamu kusuke kukhona lokho okugodwa umuthi owodwa usuke ungekho okusuke ngingakufakile khona ngoba phela okwesibhamu nawe uyakubona ukuthi kuphakeme kakhulu kube sekuthi kulo wona iprice ayilingani, iprice yangapha ithe iprice yangapha ithe ukwehlela kancane. Ingoba yini? Ingoba ngala usuke uqina nje okokuqina kokuvikela izitha, okokuqina kokuvikela izimo ezizakanzima kuwena. Ungaqinela ngisho umuntu engathi qobo ukujijela ngento ekuthiwa mhlawumbe i-stroke yonke leyo mithi isuke ithakiwe lapha. Angeke kuze kwazi ukuthi umuntu akushaye nje ngento mhlambe noma uyahamba endleleni uvala ishawe inyoni nje liqindilize usuyayo ngoba yini uqinile. Imithi ithakiwe yonke lapha yokuthi uvikeleke wena, ithakiwe ngisho yokuthi isithi uqobe endleleni singakwazi ukuthi sikubone nomuntu mekade ecabanga entembi udlule kuyena kubona usudlulile ukuthi hayibo wadlula. Ingakho sithi ukuqina kubalulekile. Imithi engisuke ngiyithake phakathi leyo kule mithi engisuke ngiyenza i-strong leyo yokuqina. Engisho ukuthi ngiqinisela isibhamu ngiphinde ngikuqinisele nje ukuthi uhlala uqinile okwempilo yakho lokho ongakwenza ngisho kumntwana wakho mawuthanda ukumvikela. Abantwana bayafunda ezikoleni uthola ukuthi ezinye izingane zizalwa ngabantu abagangileyo abenza izinto ezithize. Ungaqinisa ingane yakho na uyifake lezi ingcabo lezi iqine ingane yakho kwenzela ukuthi wayikhona la ikhona nayo ayivikeleke bese kuthi ke mhlambe wena ngoba umdala ka bese uqina ngaloko okunzima ke kwesibhamu. Uma kuukuthi noma ngaba unasitha noma ngabe unjani kubalulekile ukuthi uhlale uqinile wenzela ukuthi ube strong nje umuntu ube strong. Ayikho into ebaluleke njengaleyo nto yokuthi uqine wazi ukuthi cha njoba ngihleli nje ngizethembile nginey'nduku zami nje ngiyithembile. Ungathi ngoba ngake ngenza ngonyaka othize hayi kusho ukuthi hayi kuse right mhlambe kuzosha. Ayikho into eshanayo ukuthi wenza umuthi ngonyaka odlule vele sekufanele ukuthi uvuselele ukuze uhlale ustrong umuthi wakho. Futhi ubalulekile umuthi ukuthi mangabe khona wakwenza kwendawo uze nakumina uzowenza ngoba ungathola ukuthi lo wamuthi owenziwe lapha awufani nowami kunempande lapha engekho mhlambe kwakumele ibe khona mhlambe wayengayazi. Mina nginayo lo mpande osekwenza ukuthi kuhlangane bese kuba into ethulile ethule ethentu kuwena egazini. Ingakho kubalulekile ukuthi niqine. Kufanele ukuthi uqine ngayo yonke indlela mawuthanda omunye umuntu angathi nje ngenze konke gogo uyabo kubalulekile ngendlela emnandi. And okunye ngiyaye ngithi ngikhohle ukuthi ngitshele kona kubalulekile ukuthi mhlambe mawuzohamba uyoqina ngoba usuke nawe mhlambe kwesinye isikhathi unezimo ezithize ukuthi mawufika uthi nje gogo ngicela ungenze konke ongase ungenze kona. Ungaqala ngigeze ngiqale ngithathe ngihambe ngiyokugeza ngiusemfuleni ngiyokugeza yonke into eyithunze kunamathele bese ngiyakuqinisa. Lapho senzela ukuthi noma ngathiwa khona into ebikuwena eyayisifake yahlala kuwena yagada impilo yakho kuthiwa kwabekwe mhlambe isilwane okuthiwa yonke into yenziwa kuwena ingalungi noma ingaphumeleli noma ngathi umuntu wenza umuthi wakho wena ungakusebenzeli. Mase ngikuthathile ngikuthatha ngihambe ngiyokugeza lapha emfuleni ngiyokugeza ngiyokhipha yonke leyo nto
bese emva kwaloko ngiyabuya ngiya nawe ngiyakwenza lezi zinto zami ngiyakwenza ngiyakuqinisa uthula uthi ntu uyezwa uzozwa ngisho ulele noma ngabe ulala ucindezele kuzolala uphola uthula uthi ntu yilokho ngifuna ukuthi nginazise kona nokunazisa ukuthi ukusebenza kwami kahle kahle ngisebenzela la eThekwini eMgababa kodwa njalo kanye ngenyanga ngiyahamba ngiye eGoli lapha ngisuke ngiyosebenzela khona yebo. Gogo Mseleku, kunomuntu okubukile ekhaya njengamanje ozibuzayo ukuthi njengoba ugogo Mseleku ethi uma ngiyoqina kuyena uzongifaka iy'ngcabo mhlambe lo muntu uyayisaba ireza uyazibuza ukuthi ayikho yini mhlampe enye indlela ugogo Mseleku abengangiqinisa ngayo mhlampe kube nentambo engiyibophela esinqeni okanye ebuqaleni ayikho yini enye indlela mhlampe ugogo Mseleku akwazi ukuthi angaqinisa ngayo umuntu mhlampe osaba ireza yalinganisa. Kubantu abasaba ireza cha-ke la masiqinela isibhamu noma siqinela nje ukuqina hhayi ireza mpela kufuna ubekezele uyibekezelele impela ireza ngoba kumele ingene uma futhi sizokushaya sikushaya wonke amalunga akho omzimba uma sikuqinisela isibhamu sikushaya wonke amalunga akho omzimba futhi kufanele ungaboni ngaleso sikhathi and singakubhoza noma inkongubo yokulala sikwenzele ngaphakathi ebumnyameni ngoba fanele phela izinto zakho zisitheke zonke noma wena ucimezile amehlo akho siyakugcaba futhi ngempela ukuthi uyesaba ukuthi kwenzakalani cha-ke lapho asinalo uxolo lapho ngoba kusuke kumele lezi iy'ngcabo zingene egazini kuwena ngoba uma zingekho egazini kuwena yini kanti esemzimbeni kuwena ezokwenza ukuthi uma kuthi uyahlaseleka kube khona into ezofika kuwena emzimbeni le ntambo vele ngisuke ngivele nayo ikhona kuwena ngesikhathi ngikwenza lo muthi qede bese kuba khona le ntambo kodwa ngiyaye ngikubuza ukuthi ngoba kuba khona intambo ebovu ozoyifaka esinqeni eyenziwe ngawo lo muthi kube sekuba khona ibhande lasesandleni mhlawumbe abanye bake balibona elijwayelekile livamise ukufakwa abantu besilisa kwesinye isikhathi bathi elokulwa lisuke indlela ezahlukahlukene kuye kube kanjalo bese ngibuza ukuthi cha-ke ikuphi okungcono kuwena ngendlela yakho ubuka ngayo mhlambe ibhande noma intambo kwesinye isikhathi komunye kumphoqe nje ukuthi angimfake intambo ukuthi mhlambe ibhande phela liba likhudlwana okwesidalwa manje alikho elincane etsuke lanele umuntu mhlawumbe onengane encane kuye kuphoqe lokuthi-ke lowo muntu lowo angimfake intambo uyayibona leyo nto yingakho-ke ngiyenza izinto zibe mbili ukuthi omunye umuntu uthanda ibhande omunye umuntu ufuna ukusebenzisa intambo. Makhosi. Sizwa kahle gogo Mseleku ngathi wakumbukile uyacaciseleka ekhaya. Ugogo Mseleku mhlampe iy'ndlela zokutholakala kwakhe inamba mhlampe yocingo ababukeli bangayithola kanjani mhlampe? Uma nje ngalesi sikhathi lesi ubukela ividiyo kagogo konke ukuthola khona inamba ezimbili eka-MTN uVodacom. Ugogo phela nani niyabona ukuthi usemdala ubuye khohlwa ukuyibiza nje akakwazi ukrema iy'namba ey'ningi kangaka kodwa zisuke zibhaliwe phansi uzobheka nje uma ungena kumayushubhami TikTok kuFacebook uzongithola lapho uthola inamba yami bese uyayithatha wena usuzokwazi ukuthi ungifonele ungitshele ukuthi ungithathe kuphi bese siyakwazi ukuthi siqhubeke. Engathi kunento kodwa enye ebingikhohlile engingazange ngibatshele abalandeli bami ukuthi ngomhla ka-5 nangomhla ka-6 nangomhla ka-7 ngizobe ngiseGoli eSoweto ePortia Grand. Uma usulapho ugibele itekisi mhlawumbe usuka noma ngamaphi ngakhona ngalapho koGoli uma usufika lapha ePortia Grand ngicela wehle eBoxer ube sewuyafonela ugogo Mseleku uzwe ukuthi umama kuphi ngoba usuke around lapha eduzane nje kodwa uyozwa uma usufona sengitshela ngeke ngikhiphe wonke umyalelo la njengamanje uzokuthola ne-location sinayo abantu abanemoto siyabanika yilokho nje benginazisa kona amakhosi amakhulu Thokoza. Hayi ngathi wonke umbukeli ugculisekile ekhaya gogo Mseleku siyabonga kakhulu. Makhosi.